Evo gospodine Bubanja, od 0-2, 3-2, kako ste vidjeli ovih 10 minuta? Pa dobro, sigurno teško, kad ovako na ovaj način izgubi se, imali smo i rezultat i mislim i igru čak, međutim taj gol koji su nam dali i vratili se u 2-1 meč sigurno je okrenulo i veliki pritisak i od navijača i od igrača Slobode. Nama ništa ne ostaje nego da se okrenemo zadnjoj utakmici Slobodom, da pošteno kao što smo i danas došli da igramo pošteno, odmah da vam kažem iskreno, ne znam što me sad neko ne pita kad smo igrali protiv Sarajeva da li je premirao Široki moje igrače. Moje niko nikad ne premira, mi igramo samo fudbal, mali smo možda klub, ali moji igrači znaju i smatramo i kao što sam ja radim, tako i moji igrači u velikom klubu za nas i sigurno ćemo dati život ovu zadnju utakmicu da pokušamo da ostanemo u ligu, da mi dobijemo utakmicu, da dobijemo zvijezdu, a šta će biti od ostalih rezultata to vjerujte niti me interesuje.